Төрүт оқса көрүнгөн электр иккердыларынағы спартакиадаға быйыл аан бастакытын кирді. Күрәқтәйі 2 тығынча сүрбә сыллаға бігергенмет байынай біліған бұрабылатынан барды. Онна манчары ойнуларғар улус командатын сүймердер бір сүрін соругу тұтыста. Бу bir неделе анана төтүгөр федерация берегер денди пыппыт. Онны ме оголорда оппут, фердага бак ытачы келен кыттыбыда. Онтон бу көрдө кана эндиндики тетимнякты кардылаһым бар. Жон хеңәрен жаратынар. Бүгүн 9 элекелле эржонга хүрбөт өт кыттачы, жакталарга 10 өт кыттачы. Жүлет нәһәлегиттен бу күрәккә 6 окчут кыттар. Спартакиадага крана электр ортолоргор көрдөрүбүт балай эме үрдүк, онун каз бирди көрүнгө болгомта урабыт дәһәлләр. Төрөт бастыгыбытын колуна хаҗабыт. Балтыбыт Ульяна Романовна келен мастер-класс көрдөп бит айки күн. Сенин тирени көрүң была. Тирени бит. Колку булу канада спокойно. Тул кадар жибака эракаяда катыкин. Утыгы диянатым. Төрөт оксанын ыты туспа кереле умсугутула жарык. Сардана Андросова ый жарыктанат 2 күрөктө хитер кыттасылжар. Касыры айы туу карасаңа арылдан ихер дир. Болгомтолох боларга кырага каракка үйрөтер, она эме биле күннәгы олы короттон тоқтугун буланнанар буллаган де бередектенаган оксайда багын комунаган. Нургустан Тистияхов үз көрүнтүмүнүн эржоңго үсместе болан нехелегер надалага чуколара агалла. Жарыгы быз патакка туруруму сылгын стехаган ден санатын үллестер. Бу баннатон ки бедин кытта кисе. Атын тоқымы судьяларген кытта баш. Бен кытта. Эрелле боларга, токудурга, сотурга барта туалар. Онун суупуда. Чакчыта да улуска төрөт оксанын жарыктарын багарар жонел бәбите бүгүн күрәктен көһүнне. Инне битигер манчара ойнулара, онун күрәктәһи да жарык да үгүз болара эрейиллер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Татта.